Halo, saya Gigi Masif mau ucapin selamat dan sukses untuk channel Kelong TV 7. Semoga channelnya semakin jaya dan semakin bermanfaat untuk menghibur semua orang. Hatur nuhun, sukses. Tong, Tong, ada Tong. Gedeng Pak entong kan nyela Andin. Kira dia sampai gedeng be, kira iklan dia. Ih, Bapak tadi kayak nyela Andin suruh jasa iya. Dengar tuh bapak mah kandil lah. Ih, entong kadinya. Aku lo ada. Ngon sih Pak. Calik. Nggak boleh nyela Andin oge. Ayo naon. Bapak yang nanya. Kemarin duit bapak BNT nu 100.000 dikamanakeun, saya teh. Terus saya Pak. Bocap kan entong jajan tuh nya. Bocap di pentak ku Daniel jeung duduk. Oh, kunyana di penta, jeung naon emang mana? Ngomongna macam anjing pertelihan. Entong teh nya, oh Pak. Terlihat. Oh. Si Dulung jeung si Daniel teh beres sih mah. Ngomongna mah si Pak tek palurah. Teu palurah. Minta duit gocap kana. Entong bere be, ya. Tong mah pajakeun bener. Itu beres sih masih Daniel ya si Dudung. Mau entong jadi jajan. Teloba be entong jajan. Untung udah baik di Bobodo. Pantong pajakeun beneran Bapak. Ih. Oke lah, bapak tanya tah, yang si Dudung yang si Daniel. Oh, iya. Ya bapak ndak yang si RT helan ya gitu mah tuh. Waktu lah. Pantong nak kulinernya. Oh, ke mana? Jeung budak Bapak nongkrongan. celana robek itu ngisi-ngisin bapak bae sebagai RW. Bapak mah pantong ya hanya secara budak. Nah, udah karena udah. Atuh celana sampai kerobek pas anak gaul. Oh, itulah tuh. Bapak. Mantong we. Lo penting-penting Iya, Wisna. Assalamualaikum. Salam. Udah ngorak ke wari, celana robek-robek. Nah, iki mah perlu nyamperkan si RT ya. Si Daniel yang si Dudung terberes sih. Ih, si Entong, TV dari Pareman. Oh, mana aja namanya? Bapak kemana? Umi dan Sare, anda kayak mah Pak RT. Naon? Eta si Entong di Bobodo, si Daniel, si Dudung. Kata majelma kitu bae ieu. Atuh, Jatuh jasa. emang gitu nya nama tuh. Bapak, pelan ya. Oh, anak aing bobodo. Ih, Assalamualaikum. salam. Ayo. Sebuah buat aing si aing kepikiran bayi sia. Nah, ini siapa burang? Sintong. Duit kemari. Betul. Mual slow bae ulun jeung aing mah. Aing kepikiran bayi sih, mang aing pikiran aing. Mamang emang pikiran sama mamang bae ngol poe. Slow bae dia slow. Mana? Iya si gagu ke mana deh. Di telepon ngapiran ya nama. Teu bisa ngomong. Bingung aing. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam PRT. Kenal nih dia. Kerangkuan si gagu, PRT nya kemana? Biasa ke warung, sambil nyangan itu si budak. Abda dengan kawan-kawan. Nah, eta manusianya Tadi mau kalerkeun. mana? Kalerkeun. Buat itu. Ya, Oke lah. Yaudah ya. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana budak nggak? Abah si Dodo di kaler. Rehe jasa eta. Judul deh. Mama cager. Alhamdulillah cager mah. Syukur tuh cager. Iya, Mang di sini kalau mau nongkrong-nongkrong gitu di mana sih? Asep bete di imah baik. Biasa mah dok nongkrong mah di ditu di hareup. Ya udah, kalau gitu Asep nongkrong dulu emang. Awas, penting-penting. Iya. Awas ya penting-penting. Ya udah emang. Oh. Woi, rokok Aisyah di bawah Sep. Beta, ntar beli lagi. Menjada. Tadi nyusakeun aing doang sia. Jadi bere duit ngkolotna. Pas tilu batang deui, lumayan jeung bergadang peuting aing. Untung alo aing sih, lamun alo aing kowe. Layak kowe yang beuleuh sih.
Ayo. Tadi tangguhan ku aing. Oh. Jolo, punah ngeunah. Nyeng. 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 Wah, kan aja ku aing jailan lain geus kahudangkeun lalaudan bungoh udang. Ya. Goblok jasa. Terus double ronde meuli cek kenapa keur peuting nya ieu. Nyeng. Woi, nyeng. Babe. Woi. Sia aya naon sih le? Ronda, hayu ronda. Cek kanan komandan sia. Atuh aing ka rep doang ieu. Ronda. Oh, karak doang hees gak ganggu bae. Saya ngimpi di rap. Karak doang, karak beureum mah mata. Hah? Karak beureum doang mata ieu. Oh, ronda. Aing tadi geus patroli tadi ka ditu. Oh, nanaon sih? Aing neangan sia eueuh. Sia di dieu ngeunahan di dieu hees. Karak. Atuh geus ronda lah. Hah? Ronda. Ronda kan? Janda. Ronda, aing ke janda. Atuh ronda tadi kan ronda sareng ngomong janda sih. Anu anak hiji teh ya, janda. Boleh sih. Ada. Ronda. Aduh. Mau ngajak ronda tapi mah janda. Enggak usah. Aing ngadan heula yeuh. Oh, mau janda. Undang. Emang janda. Atuh aing. Aing mah mantap teh ya. Tadi ngahudang-hudangkeun teh ronda. Aing nyaho, si Eli teh Lin anu kamari salakina cerai teh ya. Tadi kan ngeronda ini. Hah? Ronda kan? Aing nyaho anu nenakna hiji. Oh, Berata. kayak pakai bejulan yo. Aing ganteng tuh, Aing. Ganteng tuh. Ganteng kan? Ganteng sih. Aduh dong. Banget sih Aing. Aing pokoknya mah saya jeung sia mah siap Aing. Hah? Gedeng lah atuh nek pakai bejulan yo. Coba kan naon sia? Atuh aya. Saya ganjing Aing. Atuh sising bener be nyeng cendek. La ilaha illallah. Kunaon sih le? Nek make samping, make kos kaki gaya sia. Aing mah sia nek make kos kaki, nek make sepatu emas. Aing mah teu sieun, aing sayanjing sia kayak mah janda mah. Wah capek aing le lah kumacak sia be aing le. Hah? Kumacak sia be geus. Saya nyerah, sieun sia sayanjing aing. Tadi pakai bejulan. Hah? Sanus capek aing le batu misalnya capek aing le. Buk ya tuh yo, kieu. Ayo tuh nah. Make kos gitu, kos orang Bali. Ente. Kali-kali atuh gaya. Hah? Kumaha aing ganteng teu gantian yeuh. Oh iya, imade kenyeng. Terus dulu. La ilaha illallah. Oke, Bang. Oke, kita berangkat dulu. Ronda. Kemana ronda kita? Ayo kita ronda. Ronda. Jeung orang Bali aing. Ente kali-kali gantengnya enggak. Aduh Itu iya. gini dong, di gini. Tuh. Oke? Udah, kita lanjut lagi patroli. Oke? Iyalah. Aku merindu. Lain naon penyanyiina eta bae. Atuh emang suara aing mah ngeunaheun nyeng. Emak-emak bae rindu ikan rindu kan? Iya, sangarana anu di RCTI teh nyeng. Oh si Aldebaran. Hah? Aldebaran. Aldebarannya. Ade mah tukang cabe di pasar. Aldebaran. Aya eta kunaha? Pokoknya mah membenang ku aing di karungan ku aing. Hah? Siga kan? Ngebahaya, apalin nyanyi bae.
Mana sih tak? Maling Ji. Maling. Enggak ada terus bawa itu kan. Lain mesti leyakan kau yang yo. Lek, mending tanggung balik. Oh, bawa itu. Kadang ngasa bedoglan. Lek, tanggung balik. Itu. Ge, maling. Enggak awang ge, gede bakal itu. Aing ngelot bedoglan ngasa kau poncet kau itu. Haji ku naon nih, Bang Haji galak. Oh, maling di bawah maling. Bedog aing mana aduh. Pakai acara weta bedog. Poncet maling aing. Wah, iya mantep yo. Wah, cocok yo weng. Beunggak kau yang beung we. Aran jadah ya anak buah ya, kemarana boy areuh ya. Keur tugas ke ya. Nya lembur arehe ya, keur robog jas anak buah ya. Enggak maling jelek naon, Bang. Pokok nama ye komandan senangeun jasa orang newak maling ho. Hah? Lagi Ayo guys. Ih, kunaon sih ye? Sepatu, ini sepatu. Hah? Sepatu. Nyeng. Sepatu. Ayan. Oh, tuh. Ayan tuh. Tuh, ayo nak batu ye. Sempit. Gijilan we. Hah? Gijilan. Ayo lah tuh. Chơi nha. Chơi lah. Anh ta hả? Hả? Maling đấy. Nyanyi bah. Teman. Gus, aman nih. Ah. Sampai now. Ayam. Aing mau mana dulu ya? Aing mah ayo. Ini aing geus sekalian aman loh. Apa ini? Hah? Ya, ya namun ini kitinya. Oh, iki. Cing. Hah? Ah, baik gua ayo. Udah. Sip, kemana? Ih, masih jadi komandan. Anak buah tuh, menang maling. Ih, kok gua akhirnya nangan anak buah aing kemana Ih, buah menang aing? maling. Gua robog biasa yo. Oh, bedog yang pacul kau. Mana malingnya? Itu kok dibawa itu kok apa sih? Apa segala di naon? Itu kok dicacak gue pakai pacul kau yang beung Gua na. padu bae euy. Atuh kudu ku bebejaheut komandan Kumaha sih emosi aing. Aing sebenarnya anak buah yo. Pokona mau teu minta gaji ka komandan. Atuh karuan gaji mah nyeng urang minta naik oke? Atuh senang maling. Aduh. Pokona mah ieu. Di, geus di sadar sih. Sadar santang kurak Geus sia. mah hi. Ya udah ya. Mana tuh bau pacul naon? Dan Sia aing. Man. Aman. Kan kemarin awas ya. Laporan, paling mana maling? Asos ya. Pasukan Sibat, Citrahat, Batang. Sia kau yang teangan kemana bae sia orang di Nggak sih dieu. cicing. Ayo mau urusan aing, ya anak buah aing yo. Lain masalah kitu. Nggak cicing sorangan cicing bae ngus, cicing urusan aing yo. Terima Aing dia teangan bae yo, kemana-mana mau lintir aing. Karena robog biasa. Nyawa nyeng urang Sia kemana bae, tarolol amat sia. Aing Ah, mana? cicing siap heula aing dia dengekeun. Aing pulintiran neangan. Aduh, capek aing. Mantap. Nggak cicing aing paranas yo. Yang seru bae ge, cacak gue. Jelaskan tuh bagaimana jelaskan. Oh, iya. Jelaskan tuh. Nggak cicing. Dan orang yang ngejelaskin dan yo. Naon, mau naon? Nyeng. Sia kemana bae ku aing teangan, aing pulintiran, capek aing. Yo, aing hareudang yo. Iya kan, Neng?
Iraha kadituna ka maling na yo. Iraha. Main maling main naon aing nyawa aing yo. Aing geus itu bae kapos mending anji. Oke saya. Aduh. Enggak mana. Cenah kemana haji sia ka deung. Kapos dah Ajak main orang lakuan yo. Di mana maling orang kapos bae ka ditu. Atuh hoo tadi Ayo di coba kapos, yuk. we. Kemana aing? Nah, orang kapos. Tadi apa naik tadi ngomong ke pos. Ih, budeg amat sia tuh le. Ih, Main masalah gitu. ih pacula ji, ulah komen pacula ji, tangan kita. Oh, mas itu enggak, we. Kita tenang bae, pacula. Oh, udah tenang bae. Tenang. Emosi. Titik. Le, hati itu. Eh. Panet lu ka maling tuh. Ah, ini kabur lepas si maling. Turun heula. Atuh teh di dieu. Yang nyahon maling mana maling na hayo. Ah, ya. Di mana maling na? Bacus. Aing menat. Mana? Mana? Coba geuleuh lah, komandan heula lah, geuleuh cicing. Kersa. Oh, cicing coba hayang nyawa komandan mah. Mana? Cicing heula. Lain. Aduh, ayo cicing siap. Gue, blok jas, komandan cicing cicing ngeri. Aduh. Geuleuh komandan. Cicing. Cicing geus ngomong. Lamun bohong wae sia. Di Nanti aja. cak kan kowe nya. Doi ang suka. Mana sia cicing. Mana? Kan tadi di talian gue sih lek. Hah? Main talian beren. Ai sia. Iya. Kamu bohong komandan sia. Bener Tiga maling. Tali dapat dak. Tali udah kumaha? Oh, sih. Tali dia. Tadi kecil maling. Dah. Ji. Iya. Ayo sorangan di cicing bajing geus. Oh, Ya mau bisa. sangat cicing bae, cicing teh mah ji. Dadang doang. Iya aing urusan ieu heula cicing. Pada tahan mundur. Maju ka dieu heula. Maju ka dieu heula. Aing mau penjelasan aing sia. Tol aji. Ya ilur bae urusan Nafsu aing. Lapar biasa. Apa ya kamu aduh nang kamu? Lapar biasa ini. Orang mun nyaman mun asak bakal melekek banget cia melekek ya. Siap. Di dia lebih tenang masih dong. Serem goblok sih di dia. Wah masih serem ya udah mah. Pas nyari sugan ke kepenting marada asak kita nangkanya. Tuh suara naon tuh. Gua yang mungkin. Woi. Ada siapa? Apa? Orang mana siapa? Ini, lu di yuk naon siapa? Si salah, cing. Kan dia, kok siapa? Orang mana siapa? Iya bang. Berapa? Tuh, siapa mau masuk sama? Siapa? Oh, cak aing. Bang itu rokok. Diam ngejedok lu. Isi rokok bang. Diam. Kemana lu? Ke Jakarta bang. Sini kemana? Orang Jakarta rokoknya sebatang dong. Rokok ada lagi nggak lu rokok? Ah? Ini rokok lu. Iya bang, ini dalam bus. Macam-macam sekali sih. Iya bang, itu bang. Biasaan ibu udah. Acting deh, saya pakai acting. Aduh, dia tanya aing dia. Aduh, sakit bang. Baik, slow, dia macam-macam lu, macam-macamnya. Iya bang. Lu mau kemana? Mau kemana? Malam-malam mau kemana? Gue pengen nongkrong. Gue pengen ikut nongkrong. Soalnya gue bete di imah gue. Gua udah punya rokok. Ya, gua ini aja doang. Iya bang. Duduk. Nah, Lu di sini sama siapa lu? Iya. Jedok dulu lu ah. Di sini sama siapa lu? Ini ponakannya ini Mang Kosim. Siapa? Mang Kosim, Haji Kosim. Oh, ini rokok lu ya? Tadi beli di mana lu? Enggak rokok itu Mamang. Haji Kosim semua? Iya. Enggak. Dung, kita nasi yuk. Mau ini. Iya. Ntar besok lu mau nongkrong lagi ya? Iya. Ya ntar gua. Enggak, tar dulu dong. Ntar gua di pos ini. Enggak, gua gua ya. dulu. Ini gua. Ya. Ini rokoknya enggak? Udah, enggak. Lu kalau mau nongkrong itu gua di sini slow besok. Ya. Ya, taruh temuin baik gua. Ini rokoknya enggak dibawa. Itu kenapa ya anak-anak ya? Tadi galak. Tapi pas gue nyebutin Haji Kosim, dia pada kabur. Gue kasih rokok kagak dibawa sama dia. Aneh gua.
Ini kampung apaan sih? Aneh-aneh amat orangnya. Kagak jelas. Mendingan balik dah. Ki, kenapa tuh kemana sih ya? Kumaha sih komandan? Pak, kemana? Umi dan sare. Ya, kemana? Udah kayak mah Pak RT lah. Kayak mana? Eta si Daniel di Dudung ngabodo-bodo si Entong. Are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days like